Wat kham tami chairman ni jongi ba in shong sha ching it klam por kabla khot hadu mata kasi ka khandai singi di menne dekat jing senran lang jong fi baro ngayo penyelam noi i syapo civil hospital nang banyo shwa ya ka first aid maka immediate medical attention ko bagyo Hendrai wala idonru hapdeng kajing sha sumar kajing sha jing it ke jong i ka klembo por kadang yai peteng nang te napo hospital Agni kapor kartum karai kabangilasim naga governing body juga Green Tech Foundation idon kon ong tangkum ni baka buat kekhia kemakta di chairman di jongi menghapen kitno sejak sumar kadai ban bakli nadong hadong dah ke sorkar jelah Larai idon ha kanu ke jaka sumaru ka sorkar jela Meghalaya kadiban sim ya ka jingba kli ban pet ya ki jingdon kam jong i nadong hadong di kerai ke jong ke jibi ke longkum ni baya ke jingsong hang ni hamadan malki ke jongi kanong peja kanong tanda no tang namar belalik i chairman hospital ya kebentar ke bakrau bat ngangit bakadai katkum kemon ke jong ublay baya ke jingsa jingit ke baklembo por on beteng no damanga kum uska jingja Kilong kini kilong kapa kipara samla kihap kiberit yudan akan kapor ken mau lem ini ke jing duai ken mau bat pan ublay punang aibor ini mengintang la ban beteng ya kan ke jing sa jing it tat hadu ba ka sorkar jela Meghalaya ka kabinet ka basong hangte pos sekretariat kan klem no si sendang hi ya advisor lah omne ha ka meeting ka biginon na kaliang kajibi ban insim no mai kan ke jing sa kan handre nganom ailat ya bi mapenang sim kan na markidang pun ki kampat mo pihak ya penbaik ki official work ki jomi matrai ki sutu ya kata aku advisor jomi dinadu mentah kesini kapor kalam mriu gaji artway minute kajing sa jing it klem por ka jong secretary general ka Green Tech Foundation Rasdang yang yesong na yang seran ini bat kajing yaki ka jongi nang ni kamde banlong kumbalong hagi khandai singi hendrai kadai ban nang jur su ini sim ni karai da koi kasur banginom kan rantin tat hadu saisin nang biang pat tat hadu maka sarkar MDA kan kelam na sisin pan ini yang kemau you boleh jing duai pat inlong ki bacai jai ru akan tu ki pat ba tu na yang kemau ngitang haki jing duai kajing sa jing it juma ka baklan bopor mentah kelas dang kulai situ